Msiba mu kaunti ya Meru nende niwetherete bakimera kya mwandiki munene wa kiama kya Buzz Mugambi Manyarani onto ba migambo ekiretherete nende akirita ati wetekania na ngwataniro irayonekete ati kangabana Kawira na MCA babariwa kaimanyara kwenja tokutho tokunjira mantu yathuka rengi bakiwa nende boni onto wetekania nabwo. Miario ya mwandiki munene wa kiama kya Devolution Empowerment Party kana Buzz Mugambi Manyara nimenetwa bo kathandi bamwe ba MCAs pa mbunge ya Meru boyete nyuma imanyara kumineria ngwataniro yonekete ati KMCAs pa mbunge una ngabana Kawira Mwangaza akiwa ni Aurongo. Martin Kimale Muriungi awete ni bathirite nende bakireka kya kuwatanira na gabana Kawira Mwangaza akiwa bobongwa ibo baendere kuwatanira ora baretetendwa ambuge giukue batwe itwarikanire kugwatanira na gavana wetu na sana mbuge kimiariere kumagia atongeria bamwe ititugutokenia mono kuja kwithira kuria ati tutagwatanire ora twabatere kana akwe muntu tupushire kugwatanira batu itu toije imbie na thina mono ingwitikia na no tutwambiritie ndwai na kumithiria ante gwitikia procedure muntu ngi turitira awe Nicholas Muna Josephat awite bo ne baneri ni ngwataniro ererio na bati kwenda muntu akureta ndwa katiatiko ora twenda kugwatanira na ngabana twagwatanira kuna ndi mtura nwe mumiome okejeje na onto bravo ikontroli na brato etikaniritie itukwenda kwira Meru akathikirwa ituje kuyatongeria barabari ritho rimwe ria ona negatives watwika mtu utire akona wega mawega arajarika na oranto bagutetheka lakini akare kuswagara kuona ke ni okwina makosa ni akwenda ku amplify kenda nto kuona muno gatuge batu itunganiri ituri MCAs ba Meru nonto ogeta wondi chionde teorinya kwari na regimes moira chieta ika develop rotero mwa watwika rungiro te utegerwa ogeta wondi chionde okethira mbugo te wondi thai ete na road construction ete na mbere ni arabongelete na kuwa kinya thinera yario ni athirire na kaitene kangwe ni kurutwa burabenda kiwakiri batu twawatanire bura kwairite kethero taibwa na bila byare athina iyo ntu yo unjere ikwenjwa undro ikwenjwa ibyo batu twathetaira ya MCAs na bila bombekio kwira wathero rona ya kantu batawatanire bakwairite to wambia ni cia loketwe kethene wondi kwithe kwina location ira ya loketi na ngabana netikiririe Patrick Ntururu awete ni bethirite nende bakana na kya kwa kagita kara yandwene ende ndwene ende ni kinyete muthia na kira kirioni utiera mumero na kuriterwa ngui no bobo ni bukarika ati tukarite mieri 5 twi kithiuru kanone tutikwerewa na tuti blame no twakutha twi ntetonera itwathithirio ra kwagirite itwa omuntu na aria ruterwa rura supporta na batu ni kinyira moto na mbere rwa complete buru it will be good tumbe ukarandi twinja gwetu kungwa twaranirie ni rura rwa twambe kwaranira gavana wetu na batu twetikaniria ati atwendere gwitera wananchi betu ngugino ntu kyo kina maana nyando enera twari twaroja ni kenda na inchi betu bagatetheka. Evans Moirakaria awete kunjira atungeria tionto boboya akioria nende Mugambi Manyara kinyawe witikirio tungeria bonga bana Kawira Mwangaza ukaraniria ndenwe na kuritaniria ngwe itukigwa boi muno riria mutongeria wa kiama kia Buzz jawe SG akumira akauga thireje ni Orongo na akauga gutengo gikuoneka ndene ya Meru na akauga tugacoka ndwene kairi tukamuromba rui na giteo giki nena unya bubwingi sana neje kinyawe na gwatania na thirikari ya Meru County itongeretwe ni Mheshimiwa Gavana Kawira Mwangaza nikenda tumba gukuria Meru na mbere nondu tutumba gukuria na mbere thurundwa